tu ni hong video tha khat na sim ki taw chi video pen chi sim ding ngo chela sapam kagle pa vprpi athawa le golta bi ku ki thu thuse na chi kan hi ina le do khom ki diu hin tin tu hin thuong sei tam talovin a video lang pang ne ve pa video chai chai la la sapam kagle pa thuse na pen chi pen hoi ina le do pa di ba ai yom le a video he na ve ma sa taw te atamnaba frupamana magi aranba puari ma semgatna bohonakpa matamda khul mamingda gwaltabi kuki village sana ekta hajilamba jidaida manipur lengana kamai yarabino se akoi hojik wahanga moina thore haitare matamgi palamba lenga to kannatana lamlai assembly constituency gi matamgi kara amiba MLA jingduna sigumba phibam singa sa koi yengchan biramdabra natraga hojik lairiba MLA jingsina su yengchan bidabra ibse akoi wahanga mane haitare Gwaltabi hariba khulsi maitai singi lamni hogiba 2023 ki May gi tang pungani panda kuki singna paktaknana landarak padagi Gwaltabi khulgi leiriba maitai gi yum singsa kuki singna tumna mai thadokrakanda mafam dudai da leiramba maitai singdu lanjenara kanda yamna pungning nuksina leiringai matamda ikang khangogdana hana maitai singna leiramniba Gwaltabi khulsa Gwaltabi kuki village saidana pauda yarakba aduga atopa khulamaga chayenabagi wafamda Gwaltabi kuki village haidana puthorokpadagi hanadagi yamna awaba taraga leraba Gwaltabi gi miyamgi pungningda amuke hena langtaknaba pofumama lakpadagi aikoi kamai torakanda sigi oiriba fibamji kamai no oirakibano do madu akoi hankatna yenganaba Department of Tribal Affairs and Hills Government of Manipur gi magi State Public Information Officer da RTI ma koi thajagre RTI sina hangi simaroina Gwaltabi kuki village haibasa government na recognize toroba khul ama oiragadi madugi proceeding me amjingdo madugi process me amjingdo akoi de PBU moigi census record chalagadi madugi census to akoi de PBU Manipur gi haujik lai ba turmoil sidaida legally mase fight torakanda Gwaltabi kuki village haibama thamami bo pocha aikoi masi yaningdaba loinana maitai singi oiba lamse kannanaba tangai fadaba legal gi thabak mayam singa se akoi pangthoknanaba RTI thabse horokpani haitare aduna Gwaltabi gi lanjenariba ichilinau adegi lamlai area gi leiriba smaina Gwaltabi kuki village haisalakpa matamda thamoi kaiba nungaitaba phobiriba mayamda aina appeal tawjaningbadi makhoina aranba mongda fanam honaragasu Haujikti nasiga anobu mirol ma leiribanina mado kaidongida mai pahloi thengnabam thokpa changdo khudingmakta maikai khudingmakta koi thengnagani legal gi oina ngasi thengnari base masi RTI thabsina roiba nate masidagi lakpa result tu gi matungina makha karamba legal step ama logda ga habdo akoi shoidana lepa leitna chathajagani haiba famsa lamlai gi miyamda maroina Gwaltabi khulgi ichilnau mayamda ai thamjari aduna mayamna yarigadi pung sonthabiganu ninganebiganu aikoi amato ina thengnamira kanda Gwaltabi haiba mafam se maitai gini haiba do aikoi chapchana lemina se mafam jai mayamda thamjari tuin video hi na le do pai taw tim la sapam kangle pa thu sei pen hi mi khen khanin di lo te in athuchim o asim thu ovin Gwaltabi kuki village atiu jong hi Manipur government in iti aphalpi oham thu do khada hi tai aphat na an kaido lamla MLA on anabui pi lo oham Gwaltabi kiti kho hi mete kho ahin May 2023 date 29 nin kuki ten nasata in gal ahin bol ovin ana hal chai we tai mete hojo si ahung jam do phat ovin Gwaltabi kuki tin ahung ki sei tai masanga ko na gen the ta ahung tatwa Gwaltabi kuki ati kitlew gen the na chungchon an apu na piove che thu a hin hoita hin hol to ding in Department of Tribal Affairs and Hill Manipur RPI in ngena ana ke pelu tai Gwaltabi kho hi government recognize kho ham ahi lele kha ho ke ho jong AP win sentas ki bol na record ho jong aumle AP win government dan dungzuya ki heading Gwaltabi kuki kiti hi ke phallo hi ka phal pove tia ha se hi na mete gam hi dan dungzuya RPI athavali en ki ho do no ma hi
gol tabi akon mai te cha galjam ho gol tabi ku kit ji in ama hon di lo te in no khumin ki khel jong le lungel tha ngai to tha kini a hi ep bol jong lew e zo po vin te tia he athawale lamkal pu hen se hin na chuman le la se be na hin ki mai tu pi the na zo sia ku ki te ki mai tu pi ding a hi che result a kon hin hiti e bol be diu i to be diu hung ki he ding a hi gol ta bi me te lam lai lang a gal ja ma ho na lung neo lo diu a hi lung mong ten num na chet mun lung mong set in win tia he ama he na se ki de hin na lai chan chu a se hi in chu ban la ya he ken kaga be lap nom kalunggel kaga se nom chu he a hi le gol ta bi kho hi in fal tu ukrul highway panga cheng kho khat a hin lam noi lang be neo cha khat a me te le ka no hin in tam jong hi lo u me te le ka an me te le ka in neo cha bo no hin na e mi kho ki ka ina chen sa u wa to hi e chu kin wa hita in fal a ko na ichi le ukrul lam pi a me te e san te kho a chai na pe na hita na lai to pe ni chba u kyang ne tian e san te phat lo a het je wa ma ho hin u kyang ne tian agam sung wa a chen sa num lo he bin ama ho a chen sa num lo je wa ama ho hin in bahara mai maya hita he in ho lo sa mi che chi the dan hi la ko nang he the in na e hon me le te ti ham in lung sit mun in khoto win a in mun diun san icho sa win adukan di ala zu na di mun na san hai ta ta na bol pe hin da milong te la tabang zum the lo nu kyang te la na u kyang ne te a phat lo dan a he je wa ma hoin jo te la ma hoi tabang hin in mun lo mun ki cho sa le jo te e hoi san dia hum ki boi di ham ti hi ama sang ni amu je wa ma hon ana chen sa lo he min na a chen sa ong la in bara mai ana chen sa e hon chu in ha pho in ma sang di mu pha lo je ni hon in lung sim in khotu win azat na bol to e hoi ka in mun hi ti a hin chu the wi tan chong ni la ko na ni ikichi the ding wa ikichi the ngai tan na chban la ha ka se be la nom jo sa ve ti ta lo mi ja ga se be nom jo hi a hi le me te le gul na vul la sia phat khat le na hin wal thuk ding a hi ti hi ke ma thu chi hi na ki mel chi ovin kanami pi te gul la ren pa khang ba ho to na chen khom nom ki nu ham nang le nang answer nang ki bol vel lang na chen khom nom wa le ka chen khom nom tim lang na chen khom nom lo wa le helai na answer comment dunga answer nen pi thi na chan chu hin ka ga le do nom chu bula pana top chan ne vet pyo zo si chunga pa thu gong sin na ho nei ngai lut naw nei khotu naw zalum tu chan hin ke ma ka ma chal sen na ho zal hi in ye chon chuba la kana sai jing ma sa bangan ka YouTube channel hi subscribe nai lon lum se ten like share subscribe ne na bol pi jing ding di tim ve ayang tunya ding video ka ga bol the ka ga kap do the ka ga explain the ju san chu in den phadang ki dan video ani ki mu to hom ki taw